a bheith charstain sa charstain rónach, ha siú ann. Ha mi hín an dór I tenne ó thugail anach, agus mar sin ha mi muoi sa cholívic waris an taiacham. Agus thuúlam hín gan big a cartwóch nan gian an video bec a dhín se gaibh becan manhá seo. Scaun gan gabh chretin gan dar annach sinne ceann na bliadhna ho elwamh seo, ach seo sinne. Haia seacat adam hín gan ma wua ciú. Ach sé seo a wá escire a bhís acing feo na bliadhna. Agus mar sin sé seo in Oidhche a Seachd a bhís roin. Agus ma gúte gan cóhha siú gan aprar Oidhche nan Seachd Suipearan ris a bhá seo. Sé is corach sin go bhfuil in Oidhche cho feadh gan ga ag Seachd Suipearan Oidhche. Well Joe chorum a gáil ó haig go tae ar chéalaí catá. Léamh mi ag dwelí gan aprar goríon stat a dheanraí ris a bhá seo cuideach. Ha apar stella tían na machaine. Feadh céim cholích úr I choní. Well, as a seo meach, fásí na waichin becan na batcha a thola bhá. Bí a goríon a jersig becan na batcha. Manorit céim cholích, agus samar sit a bhís a fáwamh. Ach, dí ma dhéin úr I choní. Well, ha nód an gáhín a bhí cínteach, a hín si mis a gót mar a thuáha mis a. An ceann tachgan, mar a gas is na waichin na batcha, well, bí bedach ónne ag I choní. Sáús nach ruiche go les a fóamh a dhéirí coní ho tríc sa baisce dar a bheith na waichin ho gairid. Thuail mi seo ag séamas meach chéimis nach meran as a rudge. Agus go dtí a sinnachas a thóha sipéin man am seo an bliadhna. Bí hallam a chuin gin. Well, ha cho meag an tógal adam in rásta ach hí mi a ríis siú.